Abusiafo ye twa ye ho sima ya san ababiem na ye to ayen komo ne so bestie negative any positive effect ewo ye ma any emema ye dada sitene mu abrabo so na ye akono na sikapa ka bebi se bestie fo no bebre na wo de bestie obehwa na owo ne sabe na edensensen bebre yaba akosian so kire mu se one o bestie mo wo hwa na afa mu hu se we de matwen wa mo ho a eno no ebe relationship na me bisa se wo mpena na wo bestie no afole ama wo bestie ya na uja wo mpena na uja ukunu no akofa o bestie ana na akosia wonnim se bia o bestie no afole ama no na wo ne ukunu ana asa wo kanchi megyan na woni na kwatwe mpena na enkosi hwie sanse wonim sadachi bia no said the other penny with the back kakra. But won't say men cat obi a we bia kofa bestie you there. But won't say ebi a minute kapa. Yeah, can say esia. Be bestie. But won't say nipa no ebi a making no permit da. But miss no me date, no so date, no be jay na me de no koya awale. So who be? Enti enye so we me. Sika fa ko si ala. Enye so we me. But ni pay won't say bestie no besties normally communicate a lot. And in one of the relationship you can say communication is the key. And you say communication is good. They make na me bestie no pay me. But when me an miss me dia call worry. I really must say be so me be nya feel me ba my boyfriend into no me psycho ma adwen Sunday no me kunu say bia me kunu na me call ma she da hu mu yie ina bia me bestie no hu odo na me person ka che me bestie me pe wu no that one there I'm not attesting to the fact say you are attesting I didn't know so to me do bestie communication works I don't know. And yes, Oba Rahel. Oba, wa bestie nyo oba. Me yiri no na ka tell me say bestie e bema. Me ntwema. Oh, ntwema me say. Me ntwema. That be saying. Oh, you know what kwan say ofa and am me about e oni hu kwan say ofa bestie o e bema. Say ne na before eye mema de a mini problem. Secondary school bia wa ko. Edwuma o ye mini problem with that. But say bia me frɛ na we dina phone so na say me bestie be ma na do be ma be tell me say bestie be ma dey say dwuma dey me nye krom ha me ntiase ahun bi paint na wo dey kasa na say wa watena say hwedada fitinem experience sika we dey but ade na kasa no enye me ayo bestie oba bestie na be ma mfa be ma bestie adenti na say ema ware oba ware ni kunu na se be man se okofa maid abafie ho a sometimes na man bi mpene because him dey betimi asi akono we timi sori at any time say na me akono so ni gentleman o bestie ya besra o ma ni ensu ato she ensu ato so ya semenam right abapa no do you no you can't odi ukuna kom no afre o bestie be ma no de car ba be fa na moko akosia look at how sweet is that see me kuna kom now I call my bestie I'll be like oh me hobby and no the car but not be fa me no de me akoni ni fie no wa crocrom ya na mada ade chama kan sampa bi ogumete or go back to your husband. What a nice vest. What? Let's say Asha for where the mom from movie what mo comment e ho ehia e wa ha no mo say mo nkyra ma adwen e san say de oba ko se de sikapa e kan obi a ne na adwen kyre enti wo so a wo hwe yen wa adwen kyre a wo e wo ho no se oba ubenya be ma bestie oyonko brebo se de akosi e kan no ukunu ne ukokra na ne ana oboy no ko atime frɛ o bestie be ma se e bi akwadwa burumi no oba be fa odo wakoni fie wakopezo papa bia mo adware asebo wakrokro anapa watufo no watuka no ababe says go back to your husband yeah enti no wa wo hwe yen no won so e de e na wo e ka fata sem ya mfa ni sing se etoda
sikapa wone o girl e wo ho na wone oyire wo ho watu kwan na ukọ adwuma wa yi chop money say onu aduane nto ho ma obeba no ana say ebia obefi adwuma abeko fi no na oni ho aduane so ebi ni ho oba ya o say ai me bestie friend me say na wenya emergency bi nti membra sisia enti e na me call ye sa ansam ni bia ya na excuse bia emani bi tide ma bema e na madamfo say na nadamfo no so ye bema madamfo friend me say o yare nti me fa na call hospital na say bestie Papa Rahel asema okay bi endio e bestie say no aduane ba bindi no when you emergency state of emergency na say nipa enkwa ho hia na parliament kura parliament kura no e to da state of emergency you bia na eko yo no aduane ma bindi no say o bestie ya frɛ yeah na person kire me say aware na wo te ase no o bestie no hia o chen me no what if you know my bestie me no why na me yase me o de be my bestie be kire me man eye face o nya baba no man eye face me o kanya misika o asa wati bi now the oba me yere o de be ma ba fie oh that's my friend honey this is my bestie Frank na masere na on sere me chana kura na ni be na wo di be kire me dia me ba bi ma sikapa o he na obetwe kura ochokra pa me tuma so wa wa mu because ade no ko ekuta ono ye na wa odi ama hwan na je ade no kuta wo ye je na wa odi ama okay what if say obesti wa ware akosia me no ga menye oba pa ukunu ewo bestie oba pa time e say ukunu spending with wo or spending sa time no with the bestie e bia wo woni sa bestie ni bi yamfa ne se wuni bi ukunu ne wo bi ofredwuma ba na obedi di wie ya akosia me come bestie fi aba obetimi akọ ebe we free be 7 pm obeba 11 12 say na obefa no ni de me fa ni yi where you are no de why oh ya badua na buabo o say enya abubo me e bia suma semo na awo ne ma me fa ne sing akosia ukunu e bestie woni wukunu nya problem ma na wa friend adam for ba no said e odi kai say wadan for be ma be tuka be fa wa we dey wukunu adam for ba wo na wa ba be fa no na ode ne kofie akoma no nso hye bi adware wa ma na aduane adi wa ma no de enyu nsa papa abu agu ne bo no one na wa ma ne be bia da na pa na ode na ba fie go to your wife e be ode fe be de be me de fe be anya me de oni if I know the bestie ya ha me so meaning say the bestie near. If I know it's already never tell me, honey, baby, that's my bestie. She's Sarah. Now I say, oh, okay, hi bestie, okay. Now me na bon komo. But say me bestie, me kun bestie dia ne dia. Say de me kun yira free you come tin bizana Sarah. Me darling wo ho now say, oh, I'll be okay because he's with the bestie. And I make cake for bestie as our family. And today you know, me tin baby. bestie the crowd always say wono say obaje di say besties ni bebe ye exes yeah and no dear say there was o chire man only bestie no ashafo dia no ye buabuakosia me say dia ni ye buabuakosia ma me oba ni dear dia ni ye buabo bestie outside in relationship in relationship it must be 50-50 whether dating or marriage akosi I want to make us say for you need the all right for bestie a cast it across or bestie ukro so ho kwan say ono so oba bestie ono so bestie so date ye na ye date na ye bestie I'm crying every ye share we na temba only no do you know that your bestie and maybe also bestie any who bestie the girl pepper na ne girl pepper na must me the me bestie no so the boy the girl aba it's nice then we all sit down don't be that bestie for wait me abo for some send you we can read the bestie and they hate me more me bestie na me invite me guy over na me bestie so inviting a girl over then we all hang out together there was nothing wrong with that
and then you say no your relationship your serious relationship but I don't know what and not 21st century oh you will still get someone who bestie you who will not have sex with you ebi ashafo study ade ne economy sense so be say bon so madwen kire ehia wo sa topic ya e discussing pa cuz my bestie ne kra no ye de enkomotwetwe ni nyina ebo na wie ye no sikapa wo be ma futo be na ade ba mema eba no wo mo girls no mo bestie me be ma madam for be ma bestie afuto be okay to me no a man be brave necessary omote omoni amase okay ebia necessary obakusi e kai de emfa me kanyina o se me ya fa we fa nti me no me ye be menti no me gire mu as emema ambassador ade ama mema se me hia wo ba na o ka che me se wo bestie be ma emema mon kan kire ne se sa system no madwa o nti me a bonko obi a oye okay bedem ebeba ubeye no ena o me girl say the bestie what a while near the car be fa no o girl say the bestie what a while near the na pie wani beba ho so no wa dan so no na eden egwa bontene enyi nipa nye enu bi na Peter de Yesu and they say the Yesu Peter na ne nyonko pa ni yes no na ka Yesu ni no be betray no o nyonko anu no ko san so JHS woni be di we be say na kwa abrasam na kwa abrasam enti no o ye be ma me serew and support us ade no because support I don't know the day no e be bu abowa e ma no sabi e bi nye o de ne bestie nso da wo bu nya magu achi afutu abeka no akosia me da say Emma osi oginemu as Emma the ambassador me se me oginemu ama Emma na ambassador na me ka show say if you have a bestie or bestie now you think that bestie is right for you or come on some afutu e ba da papa ni to mane ka I know there ya wash no na be so be fa na bestie now who is say that's the common bestie that I have or a friend that me wa me can't be hamia, me can't train one. It's okay, but at the end you should put restrictions to it. So would they see any day was so your time or guy no. Now only limit your bestie communication no. Restrictions is important. I was not the limit. So eto bestie no. So but bestie there, hey, it be good, papa. Bestie, you don't get bestie. You get bestie. Hey, you don't get bestie. Me bestie bema. Yo na chese ene bestie komono ha ena ye di bestie wa wo hwe no YouTube Attention TV o subscribe ya na wa like madaroma ye bestie be ma fra wa ye djuma ni ye koka na ye koni ye ba ye bestie be ma metfa am say no ba jo mundu ma mic ne ma me wa ye eti se o hwe e wo YouTube o subscribe ya na wa like Attention TV na wa share na obi enya bia hwe na o comment so ato ase e ba no bestie se me wa relationship mu ase de won so wodwene e fa ho e bia won so hwe e wo Facebook o sha onkwa won hwe na won sia de wo o like na wo share na o invite enkofo ese wo mo sombra Attention TV so no mehwe ene ho pa ye wo e de e maga na fo nyina Midi ene Rahel oba para yetna asia na Natis Cosmetic and Boutique adaroma ene so ya sisika famu amiade ene nkomotwetwe nyina ebedan mu mafie mu na wo maso ye ewo ableku matarazo agape ableku mawudu ho a baby di agape tarazo ho a ena wo mo ewo intise ye perfume nku entade empaboa bronya ene ebe looking nice international fan show dem refamu ye person bo modern ne pri wo mo ntade ne so de ye hyewo a unhia se obi hyebisa so na wokọ ho a o redie bia so ye tuntum so ye kokọ so ye chocolate empo enkubi na wasra ma redie ne ya se ya wo makasa be hwe redie no ma hwe nku a ene ebe fa na ma wokala no etimi atoso ye ma nku ebe pa na mum ye ma de ebe ma o skin no etimi aglow kama ede amao Queen Bestie Foundation Wamo se enwisia enyanka ekunafo woni biefo
yesu akada da medika ka wosesa wanya monwe wanya mamenti sasafo awrade ka saade a na wosan kire bi mu se omamu ewo inchira echen woje enti wo de enye de bia na abeka thank you mo bi so nka thank you ni bi enchira wo na nyankopon etimi ehia ti bronya yi atade empaboa sika tade na bia waheda empaboa so bia waheda nya hwe entu obi so enya eye na de foforo kra enti frɛ wo mahomatofo yi so 0548 302 985 baby bia wo Ghana fa na nyina wo ba beje niema no na wo mo e de akoma enyanka ene awisia mo brohunfo ene akunafo e de ama obronya yi Attention TV, we inspire you. Attention TV, ha ena wo hwa nyankopon ehira no eye kese e wo so media ene Rahel oba padasene ye besan atena se ne de nkomotwetwe foforo kra e de abramafiafi makra